terina na gweta guntu kunge na kuthithia mantu jangi ene ngavana wetu ariuga ichiete igatethia mwananchi uro nthiguru itwete tugatethia mwananchi uro kawaida batue kana tubara bare otongere bwabo areo igitera ringi Thaa ibethero bestare nara mikawene bote kwa gukinyira tuku boneretie akaribo egie iri gweta na mbere kaunti-ne bari bathira ati kawira no mwega na gakurwa na wene ma MC na atongeria bangi ario mpurwa buri nabo akari ni baige nawe nambwire ontu mwekurwa kurwa nwe kawita nara kibara batona wa areta kibara bataita na betikwa areta kibara thiri antu bona gabaterwe nonto bishop na komehote muntu munini mbere metho yao ibonto kona mporoto abori awe tagwa mwekurwa kena andre kwa MB aye minister na katika ka minister atweka inya atena inya requirement cha kwa ambi wasiri araeta mwekurwa ke aratweka atena bia kwa wasiri achoka nyuma nara araikia kampani 14 na iyele cha kwa ambi yayo ndeka wira igwilelo na yaigwira otethia mwananchi wa kawaida poronto aboria chokara kwanjeria kurao ana bani ni bana boibonke loi kwetha no ero kura cia kure rutira antu ngwenda kapatete yao oke akolo achetha kawira inyota ali ni antu batu tote utambua twe gavana wetu gute muntu akurega gwitawe ngugi gavana wetu mirango ene rugoretwe kiri MCAs bonde ba Meru County kiri atongere bonde ba Meru County ura withirwa akienda gakweja bakarathi ni kenda bagaitaniria na gavana wetu ngugi gavana wetu tayari kuritaniria abo ngugi no winde akubera atiri tugitaniria ngugi itumenye muntu ura tukwenda gwika mbere ni mwananchi tugeka kiugi etu mbere tugeka interest chetu mbere ni twike mwananchi ura tuthurite mbere ni kenda komba kwithirwa agitetheka uthuraniri-ne buba mathiko atongire baba ni baitite ngero ya 5,000 iria bakuanisia gavana Kawira Mwangaza mbijite aja no tubwa gavana wetu Kawira Mwangaza ntijite no tubwa kwa ningo tema au ntumira kuma kire wa ntumira 5,000 ichi gavana wetu nacio cimbirwa ni bangi na gutwika 10,000 akwengeria 10,000 Dennis Mugendi Weru TV ntule ni akanthia likiego yuandi ni akiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru hata ukikanyaga kunogoka banini utikathini waku Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Mzee jambo. Naona wewe na jamii mzima mmetoka kweli kweli. Ndio bwana. Tunajitahidi kutayarisha shamba kabla ya upanzi. Si unajua mvua imekaribia? Kuna njia rahisi ya kutayarisha shamba lako kwa kupiga dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya. Ukipiga dawa ya Glycel, hii magugu yote inakauka na unapanda mimea yako bila wasiwasi. Ala, tumia dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya kutayarisha shamba lako kwa upanzi bila stress.
Oringe inkogwate ogeni tukithina mbere kanjo ya maminista kiroko kia umundi ni ruthite gikaro kiayo gia kairi muthenya wa umundi na kingi kia Alamisi ya kiumia kithiru ikaro giki kiria kiratongoretwe ni Rais William Ruto kiria mariritie muntu mwanya mwanya irebo ukaria wa nthino yetu na kinyagia ugima wa mwiri. Consonance to your will. Commit Kenya to your good hands, Heavenly Father. Thank you for the rains that we have seen in various parts of the country. Father, we commit each and every member of this cabinet to your good hands. Help them, Heavenly Father, to overcome whatever challenges and to do the cabinet in 2022. Page number 5. I want us to work on education. I want us to work on education. Tukithina mbere arwaru ma murimo wa cukari Meru ni makori ya thirikari kwithira gitenga rwangi rwa kurigita murimo uyu kiri macibitari ma mwingi mariuga arwaru ma murimo uyu Meru ni arwaru ma menge na rimwe ni mabutagirwa muraini ni meterete kurigitwa mariromba ona thirikari ni raithiria buria yumba kumekera ndawa cia murimo uyu macibitari ni mama maritie mareke dongo baria mathiete na mbere na kuririkania murimo uyu bamakuga ndawa cia murimo wa cukari chithagirwa na goro muno na matumbaga kuigura mojo gisukari na ju diabetes na jojo gwitwa ni dam na ju high blood pressure ne mrimo ingite muno kirantu na baba ingi batitha kimenya kithabe na mrimo juju gitumia antu bakuri bashimiri na kuthimira mrimo eji pombe kuthimira mrimo eji ya sukari high blood pressure ne mrimo emo atari muno na i mrimo itiumba kuoneka ngaraka no ntoka ichithete na undene utiona muntu uthugania na murimo juu ukombeka kinya upgrading the services antu aguthoni nasi uri at dispensary antu aguthoni nasi uri at the health center kwithiro kwina muntu more senior ura umba kweja na ndawa iria nasi atem kuringana na ngindi wa murimo juju antu baba ngithira ba sibitari ibetha bakiumbira muno gitumina ndi kunendekithia kukutha kuna guntu mwanya kurigitaira antu barabe na murimo juju kutoni ndam na nya sukari jojonge na jwaju chithete eja agaikirira au agaria okurukira akero gono tukurukira na no nto akwira ga tukurukira ga ukua indi ate kuonekana ga ukua bange batikumba kuona bau tukoria atiri baba ina mirimo eji ibachura gakona taura muntu HIV aije kenene tagatonya nto amwe urambije taura muntu kansa agwija akaigwa kwa anga kwa oncology ora muntu onge wenda murimo jura jonge akwija akajukua agaikwa anto amwe special consideration special treatment anto abare ibamenyerwe kenda bakinya cibitari akonerwa mwari ageta agatonya ku akathikirwa na akona ndawa immediately na kira ikabata kagidagara muntu aragwata ni murimo je sukari kana gwito ni ndam abweri komenya murimo juju akala na juburu kitumina ndaburi kutha kimenyera muno. These are lifelong conditions. If you have diabetes, you'll have diabetes for life. So essentially you need to learn how to manage your condition. Yes, you will need to go to the hospital on a regular basis to collect your medicines, to be reviewed by the healthcare provider, but you also need to learn how you can manage your condition. Na moroto nandi nige thirikari cia county na kinya thirikari nene gutira ni gwika kigina kya kumenyera muno mirimo ya sukari na gwitani ndam no tumiri mweji ina goro muno kumirigita sibitari ale no ndwete sibitari General Hospital, the local dispensary ni nasi uleo na no ndo nasi aja pharmacy yawe itena ndawa iji no ndo ndawa iji inaonekana ni very expensive
stocking by our county government, the national government, stocking hii wite kubua. Kwa muntu eja andikirwa watu kaka umarete kugura. Na kugura ndawa iji ni goro muno ketha muntu na given day na utumira ushiringi kana. Na shiringi kana ni mbeche nyingi muno. But yet, when you look at the budgetary allocation and resource allocation for non-communicable diseases, it is not commensurate with the burden of these conditions. These conditions are actually increasing in our country, and by 2030 or even 2025, they will actually surpass the infectious diseases in terms of the burden of the number of people living with these conditions in our country. Bakalia yetu kita census ya members bara na dine yu. Bali injisa members bara bakamenda ira ikwendekana isia mulio muna bakaonda ndawa cia mulimo kele indene sibita itaja. Ura isente ne ile gukwira ntu. Ura ntu tumba kwira ndabya ndeta sibite ntumba kwa gandawa. Nkiripotera Weru TV Bitamudhuri Muriuki. Riu gwati na acara inene ni kuririte methwa karima ntura ya Ntumbura iria ri Tharaka South nyuma ya nkunju cia mwanki wa stima kugwa barabarani ya karimamo mariuga kwa ibinda ria ciume ciri riu matina stima na ni magukira waya ino ciomba kwithirwa na mwanki na kureta una iku mariuga kurambiriria kura matano na stima methirite mari mbinduni na antu maria matumagira stima biashara ni ciao no asara magutara Polo Kabethe na Nteto tariria. Na Kariba Public na Tumbura wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub-County araba keria bombite kutheria ati kiumia kuthira kingi bia sima biombete kuyanga ntere ino Tumbura bugite no wati bonene mono kiri ana basukuru baraba umite cukuru bakoya bakiwatanganga nkunju ino mwera ikingi bithatu bikogwa kwa with the immediate effect ibaya no ntubwa riski yana baba bakuma cukuru na atori baba rentora batikaye kuringithia waya inu itherie no ombe gututetheria gwikira permanent solution no ntubwa icieno yombete kwa ye Tharaka constituency kwa itarera aya Tharaka stima cha Tharaka cia iwa mpio icioraga na itukaraga gitarira atutena stima especially tio gutukuruta biashara chikwenda mwanki baba kutha welding na baba ngibakotha wiringi chikwenda mianki automatically biashara chewi chikuyaga kogu to kwenda a permanent solution no ntubwantu betu Tharaka bombe kwithirwa bakinenkero mianki reliable na nikingo tumba gukara bwega wagaki wikingibi bakitheria iture gata mutamburi na gucenjera ngire kajirwa stima nteri no gutwikaga mwindu mutheri ne gitara ya mbura stima chiora tigota yuthi tukaya wera inya werera turuta chinyosi kana nya welding watwika tutiendelea na wera inya igitani eru chikara chikiora mono chomba kora kinya kiumia ke mana tutije kingiye tambe ya waye na thina nataga gokunkantora ya babure Kitumbura wanantera cia chinge kumatole matwero kebonga kanguto kunda stima chiora mono le kurete itie mwanki niko koka na ike tonto ndi barutite mbito kire mujumbo wa Tharaka gitonga murugara gutigira na kuthongira Antonio Bo ana endio guro ko tongangaga ro itokorokania ro tongangaga kwagu gitonga murugara turaithirie muno abo bolo dabo ya boto thondekere stima antu baba stima inkoromba thirikari ya Tharaka constituency etongorere muna MP wetu gitonga murugara ombe guturaithiria thina twetha twinio ya stima wito kuria mujumbe wetu na haraka muno aombe ku command institution dia ciagirite guchokia stima na nikingo ciomba guchokia bura kwagirite na nikingo tumba kwithirwa turi safe ta turi batumbura na maeneo mamangi Tharaka Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul Ogwa Kabethe Ore mathina gatagati ka gavana wa Meru na ma-MCA ma kaunti inu makonekana riu MC wa Wandi ya Kithina ugite uri otikagunika ni mukari wa Meru ugite mathina mama makaritia uthie na mbere akendekithanagia kwithirwa kwina ngwataniro irekethirwe kiguna mukari ne bare augite Wandi inu iri na mutongoria omweru na atibatire kwithirwa ari mulaini wa mbere kuruwa na gavana Kevin Kimathi na Nteto inu Kibinya
onde mpatho cietete na mbere ukurate ateka atongoria bamwe kaunti ya Meru bu obukinya itakinyakire atongoria maturene na aria nkirithano ya mbere ateka MC otene akithi David Kaithia na Thaa Mwenda Ithile. Mheshimiwa Mwenda Ithile yorore MCA akithi Thaa nareke na tabia wita raundi akiarakia mantu ya Kaithia na akiwa Kaithia na wita ai muthukakia kana ikinyanga ngwichi yawe kana Kaithia na wita nena ngavana Kawira Mwangaza ai muthukakia uni wita nena ngavana Kawira Mwangaza ote koza rireo imwenda Ithile are mingwe yawe no ntugethira Mwenda Ithile akaringirwa thimu ingavana beta wiki bia kurea mweronkanga Mwenda Ithile akarea imakoza ari ko yareo yangavana kuringira onge thimu oroe tayari no mbo weta muonia vichorojoro vya mweronkanga ko Mheshimiwa Mwenda Ithile etegeria kore moingwechi aku mapema Kaithia akinyilio taramona na amuritie buru kurita mustari ni ombere kirindo ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza buru kwethirwa na kwena ntu bakithi batethuka kibindi ne kyawe kya miaka 5 kangurombe Mheshimiwa mutongeria ateta kurwa ndwachia wa mutongeria ateta ai mbere antu aina wa angu kuromba nete yokene Mheshimiwa tafadhali ketha no kwenda utethia antu bakithi ichieberie kindu achie kwithirwe mustari no yombere no ntuwe mustari no yombere ukama kwa bobui no makwa bobui ni baraba imbere na baraba ngi bagutegerete Mheshimiwa otebio ukona uretera antu bakithi kuwa ngwenda okwira tabiera winio mwanka Thaa antu bakithi batethethuka na kuringana na Kaithia ni ati mpatho yiki awita na mbere au ateka MCAs na gavana ni ati uruantu bategunika muno ya kariba wa dieye ya kithi. Mheshimiwa Mwenda Ithile okethira ibo weto umya keu twethete 5 oba kuringira thimu bakwira baina thina githima ya kira kya muile bakuringira thimu ofondira na mbeka Kawira Mwangaza weta ringi bakya mweronkanga waba fondire na mbeka Kawira Mwangaza ukuringirwa mathikone ya ndo kuthikirwa ukuringirwa wibatumira namba ya thimu ya Kawira Mwangaza Mheshimiwa Otero Kawira Mwangaza awata mushara yoku yo MCA wo wata mushara yoku yo MCA Kawira Mwangaza kawata mushara yo ya ngavana kinyakethera Kawira Mwangaza aina kirundu gyotethia tafadhali nawe tethia bura antu akunengere kura kendo batethia na bwa muthia Mwenda Ithile oteanja onengiringerwa thimu ne antu baku bakenda batethia batumira namba Kawira Mwangaza kinyoka ombekana bafondaire namba chietu twabatethia bura tukumba otethia ona uturi akwi nabo nkiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kelvin Kimathi. Muntumuka omwo ukuru wa miaka 84 kumachuka na kugambira kamugunda ga pointi 25 taunini eno na mubishi wawe uria akugana kwenda gutunya gasusu kawe. Muntumuka uyu ariuga enderie mwari wawe kamugunda kau miaka 18 mithiru uria nawe watigire gasusu kau mbere ya gukua na gwakagita riu nimethiritwe magikagambira na mubishi uyu uria wari askari. Ariuga ni enderie miti ari nayo nikenda kugamba igamba leu na guchinda inde muthaka uyu acokia igamba leu riko. Samuel Gaishima gataririe. Kuringana na Merisha Mbaka ora imu biashara wa rejareja muji wa Chuka na mwaria wa manto makonia chiacha mathina make mambirie mwanka wa ngirichire na muwanja rira mwari wake Lilian Karauki akwire. Karauki nwe amumenyagira bari na kare gake Mwende wa Mwamba kara agatigire ujue akithi kuruta wira Nairobi. Arankuruki akuga Karauki na mutumagira mbia cha kumugurira munda aranyuma ya Karauki gukua akuga irio nkujanio ya mberia ya mundojo gatigati gake Bantoni akarika mwari wake na Alex Kenywa uraimthaka yake Kenywa akiuga noe mwene mundojo. Ariuga ibagambanite na nthaka ino yake kotini ya Chuka aramuthia koti igitete ati mundojo no akaujwega ka Mwende wa Mwamba. Mwaronu wakwa agikua ni ambirire kana kau kawe gatikare thina ndimwo na ngangana na kuruta mbeca cia mawakiri riu nyoka ni muthirire
gutege ngotore ndi nakio mwana onu ri na kirikaniro kiugaga mwana nate ngina nethere nikenda ongererwa matuku ri kari mwana wa muthemba uriku wanokethe wane na menyaga mwana onu nibua agacioka kuntheni ogu nyoka ndacaga kumwita nkauga nithae kwene thirikari nimwitite nontu amauntu mau monthe anduthirite agatuma nkagwa na ntiria kana nyua agatuma nkalwara murimo wa gucamuka ndamu ngacioka nkalwara murimo wa cukari nontu wawe kieba gia kende iburantha keno yake ichoketie appeal koti nene nyuma ya chuchujo kwendia kira gintu ari nakyo irio mitira yari mundani uju akiria wakili ura amutethetie uchinde gambariru kotini ya rungu indi ariuga atirira mainya makuthi mbere na gambariri na ari makaka uju egakatigwa gatari na uturo igambari ya koti lile na mbia nyenge muno cia kuruta na niyo nte na mbeca unde ni bonkolomba ntu mawendi mwega mamonere mbia inu nikenda nyombe kuthie gambani riu ende ne mbicenga yaribo anabau bange ngai no kuntethia ni natobore enkuruki chochojo ariuga nthakenu yake ni ajukirie utonga bunthe bura mwaregina atigite irio mbia iraciari banki chiringi 800 na nkari into ikuma Nairobi nonto ni kumwana mware akuirire ni aukirie gitanda kiai na materesi ciere na materesi nene muno aukia aregana cio na gite wanangariera nyina agurite uyu Alex Kinyua gicunge ni endirie ni athire Nairobi endia na meneretie nthakenu yake nuntu bwa Kenya maragiki akuga na kubareithia amwe na kumurera mwanka andikwa askari akiuragia thirikari imwe wakili wa ukandana noe kotini nene alatolaga ari mwandike wirani wa thirikari na ari koburo wa AP na muka wa wararutaga wira kathunguthe ari nasi na nikamararitaire wanebetolo station ya inayo kangutu riu kwogu ni kuthenia kaire tugaka kwenda gukathenia buri nywana ngutu tethia tethagia wana shiringi ya wogu ntiambataga shiringi ya wogu ntiambataga na mbirire kwa wente gakinye na ntikinyaga ku nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbito wa Samuel Gaishima Mwendi mawega umwe na besa ni irio cia utethio kiria karima murunya wa ndini ya mwathi kuri antu mathiite na mbere kubinyirwa ni mpanga ya yura buishite ori wandi inu na ntere inyingi cia mutuati cina yura riri nene riria rithiritwe rikiumania na kwara kwa ibinda rirasha Nicholas Chabari na Nteto inu na ukujiboga ni ruba mantu obura makari inturani akariba nturaino bakuga mwanka athaino tika gwigukenu ukiribo nontu kinyiba kurara anayura bya korea otebyo twena byo mesi kinya no mbi kinya na rimwe bate weta sukuru nonto bagwasi bya korea barethwa bare othari mosie ko ana bakaria weta sukuru bakaria nonto bate kumba weta to kurara bwo nto dayo to wana te kumba kwaria ntikuya URETERI kumarukiro mbi kinya science no kana bya korea ndi baba gweto gariyo kawera natole no amona ogu ndionga aya Moses Lichoro urane mukaririgite kwa ngwataniro ya arimi na biashara abamera aliongire entereino cha murunya na gutigira akuthina mbe na kuna akari bantereino kwena katoni fete cha metuche ri yao na kinyambo kwa urubane yare ko bo ende tano toka moyo tangi yao kwenda burumwa tikande tongi muno kanda ibwensi kayonze baba yete ko batathie gututethi tu bacogeria nkatho no bere iboya na beta na mbere kinyo turikana nya bange nonto bagwetho itwinyiletwe na inya sana ona kuri no gwa karibaiba kuromba kinya thirikari ni oje bumire na kubatetheria kinya na mbeo ya kwanda to into tola trande te turarero imaruke tuonde mwanka thaino thari to mesi to te kona nyango cia kurita miunda neri yake rekuo no tutethwe kinya na mbeo cia kwanda tukona bia kwanda ringi kuranira urera ndu tuna bia kwanda tukona batu anto bagro kinya bia kurabio mbeo ndio na tutikeri tu atwa bya kwanda na atwa lina bya kurama ngato ni to bya to kitabika abwa tukura urire kiri kia thogiki Lichoro atiatigana ana amporo aboro na mbunge wa Tigania East na aramwirite na rekane na kuthungira thirikari ya kaunti ya Meru na nathi na mbe na gutethia antu kaya kwithirwa na kuga uma no mutongu ibwega kinya gwaka ibumagiria na utethia baba kuthangika buru awere ari nto muni mwetonga otem mtori twasicie oito kwaliano awere murega ni keke ruka iwetie gogo tukwa ka keru studio awa iwetie keru na kobia ewa murega nyate murega atinye twana oito mtoma ta familia yake no na familia yake matimo yao
no kama tendo yake au no ya tuweto no na ngambe yake na tere mtoto ngati studio kwa mwetonga no te mtonya arame kimbe kempete eloi ko ni mora gankia ka imporonkia ni imporonkia ka mora gankia to abori de muera tema tengavana wa muere ne de nara ne sono gobi ka ne sono na kwa jwa chonko mandro ne tu nge tv ne ande ke takata jika ke media chimeka aduko madoma pala ito ko menya iluga yo mo mira nare uru ko na isai ni ya MCA kenda aomba kutota sia ngavana akeza terage njompango are inge airo mono ndo kwezera mulega na kwa ari manto ya kaunte kana mbi no ndo tukwera mulega ari ngangi tata mwira okari ngangi ta ka awa ka mulega ati ya ngombe ate kama kumantere cha murunyage North Betan class Chabari. Tatoni chingi mo biashara Bill Gates ni wa Microsoft yambiritie ndiunga ya wendeni ya Kenya bare omonde yari ongete county ni ya Makueni akiaria nyuma ya ndiunga enu gavana wa county enu Mutura Kilonzo Junior augete mugitonga oyo wande ya America ni akinyete Makueni ni kenda kuraithiria ugimana nkinyagia urimi arigwa kimwegia itumi inene cia ndiunga ino ya Bill Gates ni nontu wa maternity ya hospitali ya Kadhonzweni akiuga Bill Gate na kwendaga kumenya muno boria maombaga kunenkanira utungata na kinyagia mbia iria magwataga kumakire thirikari kiri nusu ya mbeca iria ibaterie kurungamira sibitari ino. Their primary interest for this visit were two areas: primary healthcare, which includes the facilities like this one in Kadhonzweni, for purposes of understanding the work that goes on here at the lowest level, and then at the mother and care to understand from how we have upgraded from the maternity here at level 3 to what we have in Wote. And we made a serious presentation on our workers, our budgets to understand, and he was at a very keen interest on what we call in medical terms fill rate. He wanted to know how we cope with the problem of receiving only 50% of what we require from KEMSA and how we plug in the gaps. He also wanted, we made a presentation on an innovation we have started in all our facilities, including this one, which is called the commodity platform, that tells us at the end of every day how many patients have been treated and the medicine that they have been dispensed with. It also gives us an opportunity to check how their stocks are running out, but also gives us demographics of understanding whether the number of staff who are here are able to accommodate the sort of things that they are doing. Auna botokorekeria nteto cia Weru cia muthenya wa omondi ni wega nontu kuona kanya na kurumira nteto cietu inkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananeria wetu wa madithio tuko omondi ni Maureen Kome.